نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya hituin na to in pangadyan na to dahil nga mga pangadyan limabay amoy in naus na to na in suratun naba hawak to in insyaAllah subhanahu wa ta'ala tagnaan na to in surah sumuno kaniya amo na in surah An-Nazi'at dahil naparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wan-nazi'ati gharqa والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Pito ayat dahil halaw man sin pito ayat ini siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin 5 ayat dahil haamin panagnaan hikarwa hikatu hikaupat sampay pa hikalima na ini inda jinis long tain panapsir si mga mananapsir bang dahil ha mga siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga piyapanjarin niya ini tu na kahatihan na tu na in Allah subhanahu wa ta'ala di siya sumapah ha piyapan jarin niya buat malaingkan mang siya sumapah doon hayan in siya but na yan lando malaggo in pakaradyaan lando amoy in subay na tu yad tu laung ta hatihon marayaw sabab karna adakala dahing mga kato bihan kugdanan si mga pakaradyaan niyo na supaya makaingat tabandingon ang ginawa paranta insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na insyabot doon hay ni, muna haamoy in an-nazi'ati gharqa, tungod pa amoy in pag-ig sinyawalihan sin kafir. Amoy in biyayta doon hayaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa amin malaikat kakawa sin nyawalihan sin manusia. Malakal maut, amun siya in piyangunahan niya katan, in mga malaikat amun iban niya magkawa sin nyawalihan sin manusia, bang maabot na tumubtob na in parsukuan niya longta, di hababaw sin gumiini sibu da Islam, iban kafir. Doon hay ni, tiyagnaan sin ayat, paamoy in tungod pa pag-ig sin nyawalihan sin kafir amuin wayroon pag-ayad longta doon hayaon amoy in ini longta bukon siya amoy in kawaon bihan bisuron bot malaingkan long sin atawa long tatangsuon sumakawa bugnuson long sin bahasa at isim bugnuson ini amin pagtuyuan longta laruton dahil nga pamaranan niya in amoy in nyawalihan sin kafir. Buat malaingkan, in amoy mga bariman, lando maayad mag iniig sin nyawalihan, sarta doon haon magad, hakabtangan sadya si malakal maut, magad in nyawalihan si mumin gumawa, inut-inut bihan, bialong niya sa pantun sin amoy in, dakan sin tubig, halawm sin gunggungan sin taubang minum tubig,
Hati niya agak-agak bihan gumawa dahing halawmsin ini jasad niya in unuyaon in nyawalihan bihan. Inut-inut siya gumawa. In hikato niya siya pahansin Allah subhanahu wa ta'ala dunhan damikyan mga malaikat amoy ini daraakon dasin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magdaralong tasin ini risala sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga daak niya, mga kanabihan, karasulan longta paratungan sin mga wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon hain masabot tara yung mga sipat nila doon hain ni. Damit yan in hikaupat niya amoy in mga malaikat longta doon hayan amuin nagaapas-apas sin amuin hinang piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan amuin ini lando sila bihan magsinapatan sila maghinang sin hinang marayaw piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pasabiqati sabaqa wal mudabbirati amra in hikalimania amun longta daraakon sin Allah subhanahu wa ta'ala magpajato sing kabayan sin Allah ta'ala pajatuhon di halawman sin gumi ini. Naman jari paggayaon siyabot dun haon muna-munain tungod pa amin pagkawa sin nyawalihan sin kafir bang takitaon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiag naan niya ring haamuin pagkawa sin nyawalihan sin mga mukmin. Na sabab ito lang ta akaron taroon haon in amuin ini Quran mahamulya hapagkawa sin nyawalihan sin kafir. Hadis biyata hi Al-Bara ibn Ajib radiyallahu anhu قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويحفظ ثلاثا فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. Biyata doon ini sin hambuk sahabat Hibara ibn Azib laung niya gimwa kami ini sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati na nag-aakad sila iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa maksud nila magad mangubol pa amuin hambuk ansar laung ta nawapat manjari di matong kami laung niya madtukap pa kubol at niya wala sila amuin nakapagdungan sumagawa nakaabot sila pa kubol bihan amuin sabo na lang ta hibutang dakuman palom sinliang bihan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya limingkod sarta in siya imaalop pakiblat manjari in kami katanta nito limingkod na kami isablong niya bihan limibot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan at inialop nila madtupa amuin ini hati ni rapit in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ini pasadlupan dain siya hasubangan bihan sinamin pakuburan nito. Na doon hayaon biya long niya sin sa pantun aon manok-manok timatapu haon na mo katanta. Ni maksud doon haon amin wayroon biya mga hakita nila sipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya madto sila amuin nanganganal bihan marayaw jajakahan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab bialong niya sa pantun aon manok-manok katasin una mo di kayo mabaya makalupad imanok-manok keto amin hati niya sipat sin amuin sila yadto hatungod sin pagkita nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta long niya aon uulinan niya long niya kahoy-kahoy ampa niya long niya piyag kahig-kahig palupa madtubihan ampa siya long niya ini humangad pataas sarta dumumul palupa bihan ubos-ubos siya humangad siya pataas dumumul na siya palupa ubos siya humangad na siya pataas dumumul na siya palupa pag ubos siya unlong niya ini pag angkat sin pamayhuan niya pataas nakatulong niya
inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ista'idhu billahi min adhabil qabr. Pagpatilibon kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing hasiksa sin pakuburan. Atin niya, suway kita daran nangangayo pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing hasiksa sin pakuburan sabab insiksa alam kubul lando siya mapangsan. Asabab yan kakitaan ta insura ini tiagnaan siya bisararo na hinintungod pa mga kafir bang sa upama rumatong na in waktu nila. Bihan. Bang unoing kahalan nila doon haon hawak tusin pagkawa sinyawalihan nila, hawak tusin ini kahalan nila halom sing kuburbihan, doon biyay ta doon hainisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta uslong niya imian siya madtubihan, Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr wa Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr. Ini nakatu in Rasul sallallahu alaihi wasallam imian bihadto, ya Allah ya Tuhan namo mangayo ako kay mo magpatilibon kay mo ring haamo insiksa sin pakuburan. Bihadto. Sabab na in Rasul sallallahu alaihi wasallam law ta kakitaan niya hindi ta pagkakitaan sabab in siya law ta aun parsugpatan niya ini nakabidda deng ha katan manusia tungod pa Tuhan Rabbul Alamin. Doon hay nilong niya, biyayta doon haon, kahalan sin ini mu'min iban kafir, doon kahalan sin kamatay kanila, iban sin tungod pa amin parkala halawm sin pakuburan, unahan ta sa buton paagaron ha amin ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wan naziati gharqa. In pagtangso sin ini malaikat sin ininyawalihan sin kafir doon hayan biya sa patunlong niya amoy ini tao amin lumos siyaon hati niya lando masakit in tao malumos amin buhi kaubihan manjari lumuson kaubihan amot tin mabugat ding ha mabugat lang ta so biya ta doon haon long niya ini mahabain hadis ini ta sumagawa kawaon na to nasadyain amoy in kamaksuran niya katanta long niya doon hay ni apabila in kaaunan sin kafir dumatong na in waktu niya bat karna amoy in magbutas na siya iban sin dunya ini sarta in siya harap na paadlaw akhirat numaog in malaikat deng hataas langit mga malaikat amoy in laung ta makusog pini sin Allah subhanahu wa ta'ala malaikat makusog doon haon sarta laung niya in pamayhuan nila itum bihan ubos nagdara sila yaon saput daing ha laum sin narka ubos lang niya limingkod na in mga malaikat yaon doon hasakira-kira biya sin layo sin pangatod sin amin tao sung mapatay yaon hati niya malawak-lawak sila bihan. Pag-ubos lang niya doon hayaon, paglingkod nila ito, rumatong na imalakal maut, limingkod imalakal maut doon ha, tungod sin unia. Amin usin tao, amuin, sung mapatay yaon, ubos ang siya imian, ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sakhatin min Allahi wa ghadabin. Laung niya yakaw, ini nyawalihan, sin tao mangi, tao malumi, sabab malummiin tao nagmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Guwa na kaulong niya, dahin haamuin ini jasad mo yan, harap pamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala ibandukal niya. Amot tin himumungan si malakal maut. Doon haon long niya, pag iyan sadya si malakal maut bihadto, inyawalihan niya, yaon habaran niya, amuin mapulak palikbihan magdarasan inamuin uno niya atin niya sa kaulaw biya di mabaya gumawa dahin doon haon dahin halaw man sin amuin jasad sin tao mangiyaon tao kafir yaon bihan laong niya naroon hayaon ini laruton na siya bukon hadya laruton sumawa ini bus ini kuanon siya bugnoson
Hati simbugnuson ini pagtuyuan siya laruton. Ikon ding habaran hamuk-hamuk. Inyad to. Kawaon ding habaran niya. Na, biyata doon sa pantun lang niya in pag-ig kaniya, biya lang niya sin amuyin paglarot sin amuyin ini hibutang tabi mga palmadani iyaon hinangan siya ring haamuin bulbul sin ini bili-bili aun sao namin bulbul yaon pag hinangon yan mga ini palmadani pagkulangan sin taubihan bang mga timpo paso na makaganap biyad to katantan makatabang kanila amin na supaya kasandalan nila in aywang timpo hagot kasandalan nila in hagot doon haon lang niya biya sa pantun doon haon basa, pag-ubos laruton siya, bihan, bugnuson siya, inyad to. Na, lando mahunit, bang magbugnos kaw sin kuan niya, sabab mahugot siya, pag-ubos basa pa isab, inyad to. Lando siya masakit, sabab doon biyata si mga sila magtatapsir, in amin nyawalihan sin kaper doon amoy in, maubos malakdag makuan, malarot in amoy in, katan sin amin longta ano ba ini darakan ng sindugo yaon katantan bihan malarot pa pagwa bihad din namin biya sa pantun niya na in katan lang niya sin ukat yaon magkabugto-bugto sarta doon hayaon ini maglanat in katan sin malaikat yadto hatas sin langit iwan si malaikat, yari hababaw sing gumini katantan, manglaknat kaniya. At si manglaknat ini, sumuk na hamin tao, ini kapir yaon, doon hawak to yaon. Na pag-ubos yan tulong niya, tambulon na in lawang sinlangit. Doon na yan. Tambulon in lawang sinlangit. Sarta doon hayaon, in katantan lawang, aun tunggo niya roon haon, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, di miki palabay sin tao yaon deng ha mga amin lawang sinlangit tutungguan nila. Katan si mga malaikat yaon. Na doon hayaon lang ta, pag-ubos, na di lang niya lumugay roon, bang makawa na si malakal maut inyawalihan sinamin tao yato, di ini lumugay doon haliman niya, kawaon na si mga malaikat, amin mga kukusog yad tuwihan, inamoy inyawalihan sin tao yaon, pag-ubos yad tulong niya, putuson nila nabihan sin, amoy ini saput diara nila ring halom sin, narka, bihani pagsaput kaniya. Na roon hayaon lang ta, ini sumakat na sila pataas sin langit, dahon na inamoy inyawalihan nito, pataas sin langit, na pag-ubos, doon hayaon, tiap-tiap aun kalabayan nila mga malaikat, hautan sin ini, langit ini, iban sin gumi ini, na imian bihan lang niya, ay kansiyo ta niya walihan, inamuin nakalando, na inamuin baho yan, ilumi yan lang niya, yaon na kanya katanin sipat mangi, diara, bihan, na lang si mga malaikat nagdaraka niya, lang niya, hikuan sa inilang niya anak hikuan. Amo na yung sangi ngan piagngan kanya sin maas niya bihan dahil di hababaw sing gumi ini sampay lang niya sumampay na sila madtupa langit dunya na miki ukab in mga malaikat nagdara kaniya na roon hayaon way roon dahil ha mga lawang sin langit yaon ukabon kaniya sababing katantan di mabaya makasud in taoyad to palawon sin in amin lang nyawalihan sin tawad to pa lawang sin langit na amo na lang niya biyasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala la tupattahu lahum abwabas sama wala yadkhuluna al jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyar in kafir di sila kaukaban lawang daing hataas si langit ani lawang langit lang langit dahil di langit ini panagnaan ini, hadunya, bihan, iban di tuod sila makasud palawon sulga, subay makasud in unta, dahil halungag sin buli jawm. Ang pamakasud sulga im mga sila yaon. Na, pag-ubos doon hayaon,
dito hatas na sin langit, magparman na in Allah subhanahu wa ta'ala, mamayta ang mga malaikat, long niya, na sulatan niyo na hakitab sin ini tauyan, insiyan, ini inparsukuan niya, dito habali bulatak sina pinarka jahannam. Dito siya, hati niya hisulat hakitab niya. Sabab na, wayroon pa isabi ng law kiamat. Doon, yari pa dunya. Na doon haon lang niya, imian nin Allah subhanahu wa ta'ala, balikan niyo na lang niya ipon ko yan, madto pagumi, sabab inako nakajanji, paggain sila piapan jari ko rin doon hagumian, dahing halupa, na inagi ko, in sila yan, ini patayon ko, hiloon ko palom sinamin in lupa yan, pag ubos dahin doon ko resab sila pagwaon, bang maabot na inadlaw, kiamat. Na pag ubos doon hayaon, bukon niya tuhiyatod na si mga malaikat, buat malengkan, hitilakbo dahin hataas si langit, yadto, harap maripawaba, sampay lang niya, doon hayaon, amuin, mabiya siya badlong, harap maripababa bihan, sampay kumugdan na siya sumampak madto pa amin jasad niya doon haon. Na doon haon mga katawtay manghuran in parkala sinamin tauyaon pagkadto sinya walihan niya pa jasad niya halom sin pakuburan niya na laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karungukan niya in amoy in tupak sin ini taumpa atawa sinilas si mga tao, mga kampong niya amin nagdakan niya pa kubol doon hayaon, sarta doon haon pag ini ig si mga yadto laong niya na dumatong na indo malaikat amin mga subukan niya, sarta doon haon inlo pa si malaikat yaon, amoy in nagbubungis madtubihan kaniya imaalop, sarta pangasubuhan na siya, inari hisiulong na intuhan mo. Man rabok, hisiu intuhan mo. Uno yung sambong niya yaon, laong niya, la adri. Di ko lang niya kaingatan. At iniri niya kaingatan, in Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos yan to, imian na isab indo ang malaikat yan to, madinok, uno lang niya inagama mo. Imian na isab siya, la adri. Long niya, Di ko kaingatan. Di ko lang niya kaingatan. Na, ubos ikato pangasubo, sindo ang malaikat lang niya, uno lang niya, matakulo fi hadar rajul alladhi ba'asa fikum. Uno lang niya hikaris saramo, hatungod sin usog, diak sin Allahu ta'ala maun kanyo magpasampay sin agama. Lamod kita ini, ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asubuhon, habiyay ning pangasubo niya. Na doon na yaon, di niya ka iniay nga taningan, di niya katumtumaningan, di niya katumtumaningan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long si mga malaikat, Muhammad lang niya, inagi niya, la adri, di ko lang niya kaingatan. Sami tunna sa yakulo na dak, pagkarungukan ko adya lang niya mga manusya, magsabot ka niya. Hati niya, magsabot hadya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron na mapanganal sin kapiriyon, sabab wayron maksud niya magingat, wayron maksud niya makad, na amuad tuin, ini, jimatukan niya, bihan. Na, daw si mga malaikat, ragari mo kaingatan, di mo hikabayta, ingkatantan, na, aun na, tumawag dahing hatas sil langit, dahing ha mga malaikat, laong niya intauyan, putingan san. Putingan yan lang niya. Hati niya, biya sa kaula-ula, yung mga kafir yan, kaya ingatan nila rain Rasul sallallahu alaihi wasallam, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawa, inya undi na sila makapamungsin, ini kasabon na landon hawak to yan, pasal si pagkupur nila pa, Allahu subhanahu wa ta'ala. Doon haon, laong sin, ini daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, na laong niya hanigin yun na siya bihan ini sinarka halawon sin pakubulan niya yan. Ubosed to o karin yun na siya lawang daing hanarka bihan. Natin niya, amin ini dumatong maun kaniya in paso sinarka halawon sin pakuburan niya
iban lang niya si lason daing halon sin ini narka yad turmatong maong kaniya sarta doon hayaon ini yudayiqu alayhi qabrahu hatta takhtalifa fihi adla'ah. Doon hayaon pa gipiton na sin Allah subhanahu wa ta'ala in gumiyaon. Amuin gipiton na siya sing gumi sampay lang niya magliyo na in gusok niya iban magkaputo-puto na in bukog niya bihan. Amuad to in ini jumatukan niya. Pag-ubos lang niya rumatong na maun kanin hambuk usog mangi lupa impamayhuan niya, iban lang niya malumi intamungon niya, doon haon nagdarasim baho, amo hindi nakasungakan lang ta in baho sinamin niyaon, pag-ubos to imian na kaniya, abshir billadhi yasuuk. Hada yawmuka alladhi kunta tu'ad. Laong sinamin tao yaon, amin mangi luparagbo siyaon, sarta tamungon ini lumi-lumian, iban mabaho, laong niya, sinamin tao yaon, pagkugkuyag na kaw laong niya. Pagkugkuyag na kaw sin amuyin, katan sin kangian, yan ini jimatukay mo yan. Katan sin kabinsanaan jimatukay mo yan, napagkugkuyag na kaw roon. Sabab amo na inin adlaw mo, jianji kay mo, biyayta kay mo. Hati niya, jianji hakatan kafir, bang silari magtawbat di hababaw sing gumiini, amo at tinjumatukan nila. Mga katawtay manguran ha kami Islam. Na pag-ubos yun, ini, imian na isab, in Allah subhanahu wa ta'ala, papagkukuyakod na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin katad bangi, dumaratong kaniya. Ubos yan to, umasubo na siya haamoy in yaon imaalup yaon, laong niya, isiw kaw yan. Impamayhuan mo ang law niya, bukun lupa pamayhuan mano siya. Sarta India ramo yan katantan mangi harap marikako. Unoy nagisin tao yaon, ana amalukal khabith. Ako na ini in amal mo katan mangi, dain ha dunya. Na, doon hay nilang na ibot pa Allah Ta'ala, pa wallahi ma alimtu illa kunta batian an ta'atillah wa sarian ila ma'siyatillah. Wairon tod kita kumlong niya rin ha mga amal mo rito ha dunya yato, buat malaing kaw in ikaw yan, long ta ini mabugat kaw, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta mataw kasi kaw maghinang maksiyat. Amad to inamuin baita sinami in long niya, amal niya yaon. Na, ubos yaon, pajazakallahu syarran, thumma yakbidu lahu a'ma, asam wa abkam, fi yadihi barzaba. Long niya inamin tao yaon bihan, in agi niya na bangman kaw long niya tiyong basandasin Allah subhanahu wa ta'ala sing katan mangi, pag-ubos doon haon, igon na yung pangatod niya, igon na ini pangdungog niya, igon na ini suara niya, roon haon. Natin niya umaw na siya, biso na siya, iban lantak na, di na makakita bihan. In amin tao yaon. Napag-ubos yaon, in amin yaon tao yaon, nagdaralong niya sin uno. Nagdara ka pa, ay tukol. Nagdara siya tukol. In tukol diara niya, biyay talong niya, law daraba biha jabalun kana turaban. In amin tukol diara niya, bang hitukol pa ini buod, hambok tukol da, mapulaglag imbud, mabiya siya kapu-kapu. Bihan, mahinang siya lupa. Bihan to. Hati na magkapulag-pulag. Pag-ubos to, ampa na siya, hantakan bihan, luwako ini, tukulon siya namin yaon bihan, mahinang na siya, ini, mapulaglag na siya, mabiya siya, ini, kapu-kapu yaon bihan. Naroon ha yaon, in siya yaon, na di siya, buhi na siya. Buhi siya yaon. Kana naman niya inamin pagkuan kaniya. In kata niya. Pag-ubos to, hibalik na isab siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pabiya sing kainatag na. Amin pamaranan niya. Biya-biya na hadjahad to, in amoy injumatukan niya, doon halawon sin pakuburan niya. Na pag-ubos yaon, doon hayan lang ta, amod to in jumatuha amin, ta ini, hambuok nga no siya yan to.
Amuad tin kafir, amin biyayta doon sin Allah subhanahu wa ta'ala, wan nazi'ati gharqa. Ubos lang niya, wan nashitati nashta. In mga tao, amoy ini siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa amin malaikat lang ta mag-iig sin niya walihan, sin mga tao bariman, lang niya doon haon, lando magaan, in pag-iig sin niya walihan kanila. Sarta doon hayaon, iban aon lang tabi mga kahurmatan diara nila bihan. Sarta doon haon lang ta, in biyayta sin Ibnu Mas'ud lang niya, inna malakal maut wa awanuhu yanzi'una ruhal kafir kama yanzi'us safud. Hati niya biya lang niya sin sapantun, ini pag hublot lang tabi sin biyayta tadto pag ini lakniton bihan, iwan sinamuin bugnusun, inamuin ini bulbul yadto bihan, sinamuin basa siya, sa inyaon katantan bihan, sampay lang ta, biyata ta magkaputo-puto inamuin ugat niya bihan, in katalalabayan sindugo niya, doon hawak to yaon, naampalaw niya in mga sila bariman, doon hayan lando maayad, in malaikat lang ta, magkawa sinya walihan, sarta bukon siya mahunit, amin kawaon, sabab magad siya kumuha, bihan pagtag sa jasin malakal maut, haamuin nyawalihan sin bariman. Doon ay nilang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mano siya, amuin bariman, hawak to yan lang niya, bang mag ini insya ganta butason na sin Allahu Ta'ala in jasad niya, iwan sinya walihan niya, numaugin mga malaikat deng hataas, langit, sarta in pamayhuan nila katan masahaya, maputi, biya lang niya sa pantun in sahaya simbayho nila biya ini silak sin sugayaon, sarta nagdara sila saput deng halom sin surga, iban nagdara sila lana mahamot daing lana mahamot daing halom surga, sarta in sila limingkod lang niya bihan, ini sa kira-kira kita sinamin tao kawaan sinya walihan niyaon, amin abutan sin pangatud niya yadto, napagabos lang niya doon haon, dumatong na imalakal maut, biya da kajari sin amin ini kafir yadto, limingkod in malakal maut doon hatungod pa uhan niya bihan, na pag-ubos siyaon, lang niya roon hayaon, in malakal maut, ubos siya limingkod, imian na siya, lang niya, ayyatuhan nafsut tayyibah. Ambok riwayat, ayyatuhan nafsul mutmainna, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Ya kau lang niya nyawalihan, sinta umarayaw yan. Iban tao amuin lang ta doon hayaon, amuin wayroon lang tabiya mga bugat niya, sin amuin pakaradyaan niya lang ta, da hindi ha lauman sin gumi ini, sabab in siya bar ibadat, doon haon, yaunin tumakni na kaniya, katantan ha pakaradyaan niya, amuin wayroon, mahantap siya bihan, halawm kahantap, in amuin nyawalihan sin tao yaon. Laong niya kuwa na kau, yakaw nyawalihan, ini sin tao marayaw ini, na harap na kaulong niya pakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pa lauman sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na laong niya sa roon doon inyawalihan sin tao yaon, maghuro-huro na rin halauman sin baran niya gumuha. Umanod laong niya sa pantun sin pag-anod, sin tubig, hatao bang siya minum. Amin agak-agak sumod palawm sin gaunggang niya in tubig, hati niya inyawalihan niya sa bang siya gumuha, agak-agak gumuha dahil halom sin jasad niya yato katantan gumuha, sampay imalakal maut nagtatayak na hadyabihan, sampay bang mahambuok na roon katantan inyawalihan niya halima, sin malakal maut, di lumukay roon kaniyahan ang kasasaat, kawaon na si mga malaikat, amoy inyad to timatakad yadto, amoy mga malaikat, nagdarasin ini lingkat nila bihan, iwan sin ini sahaya nila katantan bihan, maun nagdarasin saput, dahing ha amuin saput, dahing halaw sin surga, iwan sila na mahamot, dahing halaw man sin surga,
ampasya long ti adjalon si mga malaikat yadto doon haon na long niya roon hayan tumuunog na pakuwa in amuin hamot sin tao yadto bihan palawman sin ini gumiini sampay mabot pataas langit yadto abutan kahamutan si mga malaikat madto pataas yadto laong si mga malaikat yadto hataas isiyo na talong niya in tauyan nakalando na pakariyaw in hamot niyan bihan na laong si mga malaikat hikuan sa inilong niya anak hikuan amo na yung sarew-rewngan piagngan kanya sin maas niya bihan naroon hayaon doon haon in piangangayo dua asing katantan nagjajaga sin lawang sindunya ini lawang langit doon hayaon laong ta mag-agaw mabaya sin aming kalabayan siya sin ini mga unuyaon katan sin amoy nyawalihan nito na sarta limiw naman to pataas, sampay ron haoning katantan kalabayan nito, katan iban kugkuyag si mga malaikat, sinamuyin ini tao, marayaw, amo na yung bariman bihan, doon na yaon na pag-ubos lang niya, sampay sumampay na siya, madto pa amuin, hikapi tulong ta, ini pangkat sin ini langit ini, madto na amin palawang kahinapusan nito. Na salta lang niya doon hayaon pag-abot niya madturoon haon ini longsin Allah subhanahu wa ta'ala roon hayan uktubu kitaba abdi fi alliyin sulatan niyo in amoy in ini ipon ko yan lang niya butangan niyo ha isulat niyo halam sing kitab niya in siya dahin dito siya hatumpukan si mga sa taas-taas ha surga lang niya na biyita sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun unin pag iyanon illiyun doon amo na im mga lokal lang niya doon han kiya susulat na asal amoy napi daing hanapi yung mga manusya dunhan sarta kasaksian si mga malaikat ing kakahinang niya daing di hadun niya ini sampay siya nagbutas iban sinjasad niya kaya sasaksian si malaikat katantan sampay ridto makapag ini makapagsumad ja siya iban si mga ini karasulan iban si mga kanabihan iban sin lang talabi-labi na in pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos lang niya doon haon, pag-ubos si sulat si mga malaikat inamuindaakan sin Allah Ta'ala kaniya, lang niya balikan niyo na siya madto pa dunya, aiduhu ilal ard, fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala balikan niyo na siya magtupajasad niya ubos lang niya sabab in ako nakajanji bihan daing hapa waktu pasin kapag papanjari ko kanila daing halupa in sila hibalik ko sila palupa daing ha kabuhi nila pakamatay nila ubos daing doon hayan daing ha amin lupa bialikan nila yan doon ko na isab sila pagwaon magbalik bang maabot na inadlaw kiyamat na amoyad to, na hibalik na siya maripa, gumi, bihan, pag-ubos yad to, maghambok na siya iban sinjasad niya. Sampay karungukan niya na isabin, lang ta, initupak si mga taumpa, si mga kakampungan niya, kalasiaan niya, kamumaasan niya, katautay manghuran niya, naghatod ka niya, doonhan, pa amin kubulyan, pag-ubos doon hayaon, dumatong na in malaikat doonhan, amoy in malaikat lang ta sarayaw-rayaw ring ha mga pini sin Allah subhanahu wa ta'ala amin umalup kaniya doon hayan umasubo lang niya ini hisiw intuhan mo na malapal parang unubaha imyan Rabbi Allah hisiw intuhan mo man rabbuka kala Rabbi Allah hisiw ini nabi mo isin unuin agamo mo lang niya in agam ako al-Islam, dinul Islam. Ubusad to, hisiyolong niya inusog amin na paramahon kaniyo. Bihan, kaingatan mo ra siya, lang niya huwa Rasulullah, amo na indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala,
i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na laong niya uno inihinang mo. Laong niya para'aytu kitab Allah fa amantu bihi wa sadaqtu. Laong niya hinang ko rito hadunya kita ko yung kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala nagparat saya ko kaniya sarta piyag amal ko kaya hagad ko ini katantan. Naroon hayaon ini mga malaikat tataasin langit yadto sumaksi kaniya lang niya bunal sayan imbayta niya yan katan sabab makasaksi kami ini doom adlaw kami roon kaniya kikita na mo inhinang niya hati namin mga malaikat lang tadaak sin Allah subhanahu wa ta'ala naroon hayan mga katotay manghuran hakama Islam doon hayaon ini jumati kaniya yaon dumatong na kaniya inamin usog laung ta salingkat-lingkat pamayhuan sarayaw-rayaw pamayhuan iban tamungon sarayaw-rayaw tamungon siusulog niya bihan iban ini laung ta sutsi malano iban mahamot bihan amin laung sin amin yaon tao yaon pagkugkuyag na kaulang niya sabab na ikaw yan ini nagrida na kay mo in Allah subhanahu wa ta'ala iban nagtatagad na kay mo insulga mo amin ini nikmat balkala-kalaan di na magkaubos-ubos na inyan katantan ini tiyatagad na sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo na doon hayaon lang ta in siya yaon halawm ka sanangan halawm sin pakuburan niya laong sin magbabahasa naglilingan-lingan dahing hawakto pawakto nagtatagad sing katantan tiap-tiap aun kahampitan niya ring mga amal niya rin dihadon niya ini simbuhi pa siya doon hayan dumatong madto pa lawman sin ini siya labi-labi na mga ini kaanakan niya bihan nag-amal biya da sin pag-amal niya aun mga amal niya nakapahinang siya masjid atawa nakapagsarak ka siya pa mga tao amuin aun bibingan sin amal nila nakasaw siya rin doon dumagpat kaniya para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala madto kaniya amoy yaon sarta manghindua asya sabab kakitaan niya na uno yaon ukabon na kaniya ini sulga niya iban dumatong naman kaniya amoy hamot sin sulga parsukuan niya bihan yad turoon na laong niya ya Allah ya Tuhan ko luna na ingumi amo adto indaran piya nga ngayo niya ini dua apa Allah subhanahu wa ta'ala halom sin pakuburan niya hipapalon na ingumi may mabaya na siya mabut madto pa amoy kaya suko kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala na law sin Allah ta'ala way pabaysab niya mabut inyan takad-takad na akaw roon sa ikaw yan halom kasan nanganda amo adto mga katawtay manghuran na insyaallah dua ayat dain biya mga nasabot taroon hay ni habalik yanto kanapan na to tumagna kita niyo ha ayat ikato insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab sinamin haba sin hadis na sabot na to na mura-murahan papagbarakaton kato taniyo pangadyan na to waktu ini insyaallah ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.